Arohanui te mau tangata e noho nei, i runga i te motu nei, ko rapa nui. Ko tuu mai ama tau ki te aro nei o tahai, mo hakatike atu, mo hakaangiangi atu, ko hetua ko tuu a te mahana hopea, te hakatike atu aroto i te mata o te rapa nui, i te ngata nei o rapa nui, e hanga mai ena mo hakatike atu, mo hakaangiangi atu, i te raua a amu, i te raua manau, i te raua ako. Bienvenidos a nuestros televidentes. Hoy nos encontramos en el último capítulo de nuestra primera temporada de Ero Ero, tu adicción musical, donde el objetivo es rescatar el arte y la música local. Hoy presentaremos a dos nuevas leyendas, personas locales que se encuentran dentro de nuestra comunidad, Lin Rapu y Nico Ika, Mokorua Ta'atoa, Heohota Toki Te Aro Era o Te Hakaara o Tukotuki, mo hakatiki atu i te tatou tangata henua ko Lin Rapu. I roto ia Ero Ero, tu adicción musical. I matou ko teki mai a ki te kāinga nei o te hakaara o Tukotuki mo hakaangiangi atu i te aamu o te matua ko Lin Rapu te ingoa. Arohanui ko rua taatoa, arohanui e te matua pehe koe. Riva, i orana tātou tātoa, i hoi ia e te ketua ki te korua ui. E te matua ka haka i te koe ki te hua ai e noho mai ena i te raua ka inga. I ta uhe koe a ai hapi atu kia koe pehe i tupua i tu uhanga mo pata utau mo haka ero ero i tu umanau. E riki no a mātou, e turu ere mātou mai te ka inga mau nei ia. Hoi a huru mātou ha ere turu here tu ki taine ki me te atea ki era ki rā kon he aru i te maa e pore wari mene turita hakatangi ki himene a tamatera a himene wari mene turita he wari mene mona ki mātou i rāre riki no a mātou o nito era petero toio ko rake ki sita mono ko mikere ko tūpā hotu ko au ko hano e tai hakarori ia nu de hoi a tapari ki au nu pari e i rā hora aku te hakateri arau at kipene hangam kai molmon ya ka arut mai hakatangi mai rotu mit mai peri himene atu ya tamatera at himene matu ra hora himene ra wangaro pe matu ira hora hakatangi me te tararaina hengaro me matu hakarang matira himene ra himene tra pnu ora hora i treu atu ko himene ne mai ra hora mate te tumu mau te amo tu iena au mai o te hui te pūna ua nuu himene kola kuariki kuia te tau te o te he taina to ku papa era pe ana nake he pirimo pa he hua aina te hitorangi ala au he tamu to te ute o te riu o te ei o te himene te hat ya me nei ta opene mai au o amu te mene ko am tai mea e nuera Maria Elena e papa ki ko nu tata ki me ko ahuariki he aito ti ute he aito ti men nu mai hui tu puna atra wanga hi men hakatangi he hat ya to papa au iti hopeni to ko matu o hakatangi ro iti upa ki tu ki to horu matahiti iti hopeni tu tanga atra hakatangi upa hakatangi me tato e au iti hakatangi ti upa ino no hui e tu te tapati hakakoni pe ko ki ko per ku iti a mo mai he at ka ko e ko mai re ore o at pa hiro tu e ira me to mio ke arme te upo pa kasiaro pe ye ha pirung itu upo ite la krun ko te au yo era hele u toru matahiti ite ho o te hakatangi pe ira e ire ai toru ki te o mi rua ai ko me ki te ho ya e toru matahiti ire te primero o te hakatangi te upo upo ki me te ai me aku mau a ino ai hanga ya peheu i te hakatangi te kitara i ro te ogarne me none matu e na hoera i rā tau piti e huru ngā pokitane o roto ya i ro ti rā tau matu pere i rau huru te tangata rapanu i oho ti rahara kua ngengia pe arafere o toki taina o oku
ko Alfredo Tuki, ho atu Marco Rapu he teina oku, nu pe ora hore i au te carabinero mo hatu hapiti ngā poki te ori, e i roto pai mātu e pieri te ori te me, ora au e te raroa te ori te hakata mi pe pe ka ori pene, ka ori pera, i a sau i a kaunga te rong, te roero te kitara, ko komat me i tu ua te kira, o kopa, ora au te hakatangi me, pero au i haamata i angi te hakatangi te kitara, i rā hora mai a tōma ena nā e topatangi ena, tōma te pano. I roto pe hakatangi te kitara, no hatu hiu i atu, tōma, ko au, ko eu, mātou e hakatangi i rā hora i te kitara, hakatangi te uti haura i te tura, aruka te wongo, hakatangi mea tōma i te kitara, hakatangi atu te ukelele, o hakatangi mea i te ukelele, hakatangi te mate te kitara, mo te rehu ano te ingo rako kuteroro te ogare pokitangi te ingo pokitangi i angarina te grupo tōma ka topatangi e rā ingo mātou rā hora ko pokitangi e rā watangi o mātou i rā hora riki noa mai ira matu haa mata meni hakatangi tako ki o te o mai matu ki tare hapi pili mea papaki ko hapi mei te hi meni te amu e i roto te koa Marco hakarongo mina ko rit mene e honomi a te maori hapi au pe iro sector básico e o me número te cuarto million to ya mo hakatangi morau ke ina te nu i te hakatangi te kitara ni te tura a ku te hakatangi morau me i me no peira ya iro te hare hapi ira te nuna ai kira ko popatiri Huruke nu ori roto kwa singa era kwa me happy pe ya kere perana ori perana me pere an hakatai e peira pe tera huru yo me ya takoa ki paari ki ho me peri e he take kwa pa kwa hakatangi e to eri ra hora hakatangi e to eri tu o ite municipalidade hakatangi era e varia tu ora ventana no hu e tiranga no hu e hakatangi era nak he ho me matu ki tua he tarai matu kwa aturo o kwa iwi te to ele matu ua haimiro tarai matu pe no matu hakatangi rot to mi te pua i te pahure se ni ro hanga pa he bateria hakatangi tu ko le hakatangi te to ele te meta to ya hamat pe matu he angi pe he hakatangi te huru te me i pari ho me ro perie vari u ki a Marco ka ho ya huru ma pa o matei te 15 ina he kope hakatangi te tura ruko te wongo i atu ki tuko dake mera te miro kurung tumbe hoki a matu te hakatangi e rangi moana te ingo ora kurupo ia i rote rangi moana i pili me tōma rau huru tangati o te ki roto e hakatangi eri roto nu urai nu i o ki rote rangi moana hakatangi ma i rote rangi moana i vari atu ia ara kera ki me pende ko invite me apakuara muire hakatangi ia vari o ki apakuara ki rote Polinesia te anga apakuara hakatangi te whakete. Ia i roto hoi o kwa mine o kwa sucesso te tahinu ua. Hapi ai pakuari te hakatangi tuka ki e mine o kako kwa ori mai me ene hakatangi e tu hora. Sa i me pe au e horo uro ai rara mera pohe am hakatangi. Hakatangi kira hakatangi tore hakatangi bateri mene hakatangi ta tono me hakatangi. Pe ira toku ora ra i ho me ki angarina. E tu wer ki mata hitira i wa huru maono i ra hora pe i hanga i hoi o mangi ta aku pupu ori kari i ha mata i ra hora te me hanga aku i ra hora te kari i disciplina ki eni angarina tau mi te disciplina e hapi pene e ra te hora mo te kori e ra te hora mo te anga i ra te hora mo te ori e ra te hora mo te mene i ro te hare hapi i te mata hiti i wa huru mawau pili mai, ko niko ko tā vita, ko ataira pētero riro roko, ko tomi mate a, ko kote, ko sapi, ko e na tae ko iti na homene ko, oira tinga tuko pe hakatangi wā, ko era o Wilson, ko Richard Fafaru, ko tae ko iti. Ia, e rat ngā poki wahine, haka ori a ko rā tau tako, e ko pau, hapi yo u tale happy e te ino poki hakatangi kitara ko monte ora hora ko ani ko pine hakatangi yo o ere ki te happy era i tera tere atu ko monte hakatangi ki angarina nai pura ti te angarina no mai en ai ra happy era hora te tanga to happy ko kiot yo mire yang yo ti experiencia pedi pera tiriva ai ra te vas
ai ra te maori ki pene pe ka me pene hakatangi pera te lava kori en hoi o ni korau aru kurisa pero iho pe ya lui angarina ko every play kwanga tang kwanga ai tang Reka no te aamu e te matu ai he rua ui nei ia iro te nuna a hakatangi o nei o te rua motu o te ao Polinetia o te rua kona o te ao i hangaroko e horaera ko e taure are ano amo hakarongo me ko pau ya ura i tu ro me hoi te intercambio te o teiti mo yo ma hurunga poki i te hakatangi te ukarere i te kere wira me ki i happy nu oni te hakatangi ia hoki hako umera rā ngā niu pe iku i e tōna i uri titi a moana me o rapa nui hakatangi te hi at ki tarat me tātou ko pau ai i rohoi te nuna i horo hoi ki i e arau ki hahi rot festival he pili me pe tu akatore re ki era ko ai rot i ngora ko pe tu me ia ki nei ko hakatangi ai nei te konero te matato tu uri ele tai Alfa Volondi pili me ai ao te aroa ia kope pu oko e vokalite ro te le Felipe i pili me ao te aroa ta koa lau huru tu koi pili me lau huru te aratite ka uena sisi topera kuai et no e ki i o tunga nu era te hakatangi te me e ho honu ko te me ni pe ni kei rohi pe i happy ho mai ni i happy o no a to kuroi ha ti mi te atua kei rohi ke kimi hope trapa nui pe e hangu i happy e te i haka i te i haka mara mana maten te tangat inda tatu ko ki haka pe trapa nui pe haka kore te haha kai a mai kuro ka anga ka pita tunga poki ka pite tangata he anga me anga ta he haha i pe ko haka te te hai anga pe ne ai kari ka pite huru ma pai ma te kari no mai ki anga rina top haka o me au me sera ta o mai ke yon tau yo ki me runga kuini o me ye ki nei pe ni ki no me he muy vaenga o kon o hanga rau riva te anga me hanga he anga me nei ko happy me et nu ero uta o uta he era tare makini ke era sanatorio korora ko papa korora ko mati korora ko sata ta video ko eri nu tato ne pura e akatore mo akarongo mo hi mene andaki ne necesita taki tar haile o hi mene ranga koro hu no rope mu ira hu happy mi au te okay te kai okay te ko mai te okay te pote te okay tomate happy mi au mo tangata ira hora ya tu me tu pandemia ni angarina he kata au ki me pe au ta te pandemia ta e pandemia me de mo i we ko ate no ke hangu ate henua i te hora ne ta tu riva ut me mo amo te ko pautea matua ka haka i te koe ki te hua ai te ingoa o te ako nei ka haka tike aena e ia iroa te rongo mora ua ia koe ai ho ya te ako ni ka ako tena tona ingoa ka hiti mai te ua kura hime nei iangai ut hime nei orungo te vai orungo te ua vai ene te he mai ena, hiho mai, he ranga mai, he hau haa o te atua nui o te rangi e vai mene ki tātou, he hapa o tātou vai e te mahingo e ka aputu te vai. O reiro mātou e riki no ai ro te tūra te vai ha aputu ere, i ro te puna ta koa, nu ere i ro te puna ha aputu i ro te puna i te vai ua, i ro ngā tūra ere mau mei ere mo te ara ki te rana ere o nei, i ro te ngā tūra tome ma ha i te vai ua. O hiri anga i ra himene ra ka hiti mai te ua kura, himene nei, a veti ki me ki apa ina hi mene mo te ua mo te vai ki o ki a i hanga kuanga e ura hi mene i mea ka i hoki a ko mea veti ka i ui mea ku niku i re tau me peo hi mene kia niku o re a niku koti ya pere wana ki ya hiti mai te ua kura a roto i te mata o te Rapanui i muria ero tu adicción musical ka ohanui tatou
mai te ua kura o te kāinga. Pai mana topa mai te rangi e. Ka hiti mai te ua kura o te kāinga. Pai mana topa mai te rangi e. Ka hio mai, ka te mai, ka ranga mai, te orara o te henua nei. Ka hio mai, ka te mai, ka ranga mai, te orara o te henua nei. Maururu tātou ki te atua. He atua o te mau atoa nei. Maururu tātou ki te atua. He matua o te mau tātoa nei. Hiti mai te ua kura o te kāinga. Pai mana topa mai te rangi e. Ka hiti mai te ua kura o te kāinga. Pai mana topa mai te rangi e. Ka hio mai, ka te mai, ka ranga mai, te orara o te henua nei. Ka hio mai, ka te mai, ka ranga mai, te orara o te henua nei. Maururu tātou ki te atua. He matua o te mau tātoa nei. Maururu tātou ki te atua. He atua o te mau tātoa nei. He matua o te mau tātoa nei. He maururu atu kia koe te matua Lynn Rapue i tuhanga mo mahia mai te ako i te aamu mo hakatike ki te hua aita atoa. Y queremos agradecer al tío Lynn que quiso compartir su hermosa canción junto a nosotros. Eta hirongo mo tatou te tangata henua. Nā korua ko tikea, nā korua ko mata itea. A tatou te tangata he me e iti i roto i te ao nei. He rongo e moa tatou ao natura, tatou matua henua, tatou waikawa, tatou tokerau. Mo te riva o tatou mau a. He oho tatou i te hora nei ki te aroera o Waiororo mo Vananga iti mai a Nico Ika. Y ahora nos vamos al sector de Waiororo, donde compartiremos la historia de Nico Ika y Muria Eroero, tu adicción musical. I matou ko teki mai a ki te aro nei o Waiororo mo hakatike atu mo haka angiangi atu i te aamu o Nico Ika. Aroha nui te matua pehe koe? Iolana, maururu o te hakatike ama. Te matua, ka haka i te koe ki te hua ai. I tauhe e a ai i hapi atu kia koe te hakatangi te kitara. Aku mua? Aku mo hapi pohe o ki kitara i nuu api era o mua e wali era runga choia kon harera ua no hoera hatangi no i upu ngotu hatangi no i kitara e ko vai me hei ra kitara ki a au e tanore te mahana
Hei te kitara o te tangata e tahi noholoa alu ku taina. Ia iri era pa iau mo nonoi mo hakatangi ki mei e anga pai ki o ti he bai mai. Ia peira ae me ere e hoi e apa ite. Ia pini mei tunga nua ere tauri ale era pa e wali era te ari nua te hoi o alarawa. Hapi mai ki au. Haka ite mai pa ite mau era. Ia mai ira e tahi festival o te primavera e te 78 ia ira i te amata i tōku Hanarai Himenei rungo te escenari ia ira pai tu nganu era diriva era ko Nito Toma ko Alfredo Pate Kio Te Ao ko Poki te tahi atu ia ko Tino Pate me i kompite maua ia ati maua o te hokotahi solita ia i hoera ko au i re pai tahi pasai ki atire ai koki mai ia mai ri hamata i te amu pai ia ki anganira pai ka tolu ahuru ka maa ahuru mataiti i eu e himene noa ai roa tahi ui e te matua i airo te nuna a hakatangi o te rua kona o te ao i hakarongo koe horaera e taure are anoa ki te tau nei ina ia i utau e no hoera e te ki ai te au o te hua ai nunga choi me ako nu hakarongo ako he manu he mo i po a i po ara pa ia le ki te hoi tu te a mai te ue te koa radio hoi ya me era pa ira hora pa ina he omo ina yu no me hanga no me ire kai ko choi hakiri ani ara hanga no me te ki ku ot manu pero he hanga ti ngora me era ui me ni ki anga nira me pole ko vai me ya ko hoi di anga nira hanga manga tai me tai openie he tangi roti au a tangere uro te au topo tahi mai pei te amu o tōku ora magu ai mai mua ki anganira o te kope tahi tangia orunga te keno orunga te vi he amu mai tangi te kopa i mau a peire ai era timene ki poleko mai tahi ui au matua ka haka ite koe ki te hua ai te ingoa o te ako nei, te ingoa o te pata uta unei, ka haka tike aena a roto i te matama o te Rapanui, anai e ai roa e tahirongo o mo mahia ki te hua ai? Bueno, te prautia la pata uta era a ki roti ra Himene, mo kourua e hakarongo mai ana, maururu o te hakarongo mai, mo te ra, mo toke rau, nono ia pai ki te rangi, mo te mahina, o raua pai te mana te vai mei ki tātou ki te tangata. O ira, i anga e ura Himene, he ono rungu te henua, e vai mei ane te whatu, maururu ki a ia, e roa pai te mei, he poreko mai mei ro te tangata, he kipene maururu, o ranga mana re vai mei ere ki tātou, ki te tumu era, ki te anana, ki te tangata. Ai roa tahi ui. He maururu atu kia koe i tuuhanga mo mahia mai te aamu, mo haka tike a ki te hua ai e noho mai ena i te raua ka inga. Mai vai oro oro, mo korua ta atoa i muria Niko Ika, i muria Ero Ero, tu adicción musical. Aroha! Yorana. Yorana korua.
Ai te rangi a vai mai nei I te ono mo te ana winua Ai te rangi a vai mai nei I te ono mo te ana winua Ka tai he rā he take rau e pui He mahina he o te ai te pō Ka tai he rā he take rau e pui He mahina he o te ai te pō I piri tahi tātou tātoa O mā uru uru ki te rai toru I piri tahi tātou tātoa O mā uru uru ki te rai toru Ai te rangi a vai mai nei I te ono mo te hana unua Ka tahi he rā he toke rau e mui He mahina he o te ai te pō Ka tahi he rā he toke rau e mui He mahina he o te ai te pō I piri tahi tātou tātoa Mama uru uru ki te rai toru I piri tahi tātou tātoa Mama uru uru ki te rai toru He maururu atu kia koe te matua I tuuhanga momahia mai te ako mo mata ita I te hua ai I roto I te rau hare a roto I te mata o te rapanui. Hanga ama tau te nunaa o ero ero mo maururu ki te ngata tāto aena I hahine mai ai I hanga ai I tupu ai te rau hanga momahia atu I te ako mo hakahau maru te tātou kuhane, tātou warua I runga I te motu nei ko Rapanui. Hanga tako a matou mo maururu ki te hare, peu tupuna, ki te papara au, ki a vai e ki a Agrovet. Y agradecemos a nuestros televidentes por su buen recibimiento del programa dentro de la comunidad. Agradecemos a cada persona que se acercó y que quiso compartir su música para mostrarle a través de Mata o te Rapanui. Agradecemos a la Corporación Cultural, a las Nuas del Paparaau, Agrovet y a Bye Shop. Y no se olviden, en Mata o te Rapanui pronto estaremos con nuevos artistas en la segunda temporada de Ero Ero, tu adicción musical, donde el objetivo es rescatar el arte y la música local. Desde Ahuriata o Ahu Tatakubabe Ekiena Etenuu, Haimahatu Mokoru Ata Atoa Hiroto ya Ero Ero, tu adicción musical. Kanoho riba riba.
Bye.